Kanong mikmat jong ke National People's Party ke Dr. Maisel Amprin Lingdo hadin bau kertong ke parti syamlia jingjob hak election na ke bentaban jit yo no mikmat syaka yang dorbar tawan ke jelan na soyong da ke benrap baya berok kinya election day banya kelet no bertuya kemen lang no nomor berjob hak ke election ru udon nang hak ke sorkar. Ya kene ke Dr. Maisel Amprin Lingdo kalau penpau habaya keren bagi lat patai kubor hadin balakut ke jingalang. Kam lele ke election ke election don se manu bala man ong ba la job bet e no bi no si compare ke ta ka jing yo ke jong ni yo ba ki we ki parties le claim don contest show ta dai bet tang kini ki art ki parties baro ki art ki parties ki don rekat pat ke sarkar walang ni remru ni sngo tanat pat ba job iwe na ki coalition partners ban pan kan ye ke sarkar tingim dong kam ban pet negatively ya kata election is election ni kit bok kit priang ya candidate ba mai jo ka soyong constituency ba in nang la ban tre shito hakini ki sansnem ki bawan ham tam lele na marba ira ya kata ka buram jong nong yalam barim jong ki ubala klat sendet tang shwa ka swi thepbot ba HDR Lingdo ba in bangkwai luar ka election kayat khana election kayat high election ang nekin pin sa UI ya kata kajing long machot kajing la kajing shy kajing khat jok kinong ele kanu ka party ha piele kanu ka election pitip pa pidon ka chance ban job pin crowd pin san ba yala ka jok party Ray kumangi ki badon lang ha ka sarkar pat ha ka party nisngaw ba hindi ban pentem no ya kan kucing yang kan at apa ding joki bat kam dei ban long kumta ngidei ka sarkar ka ban hap ban ay ya ka syakri ya upat ba hakisan snem ki banwan bat nginumla man le ka tala dang ngim teli bat ladang ngim yala ni lang nakabenta jong upat Kongres may kadaw baka NPP kampo siya kasama kanito. Kam judan kum kata kadaw kajing yale PUE barok ki party selasa stang anda 100 mah yo tang sispa botru tang ba hab job menur habrem menur tengah tarai ketuka jingkan mau yuru ya jing klat no jong MLA barem joki tarai ke deko we na kita factors ngim chimpoi perkat katakan lo kata kamaku mangiu ya ke result kani ka sudden upsurge of 2000 plus votes kadi ke tarai kaya ke taru to a large extent and ka incumbent factor kung mga UI mga ka vote share ang te kalong very keen vote share po so yung we leave it at that and niya chakmat but ni siya may kata ka responsibility ban ay ka sarkar ka klan yung pat ba jong ka jalawi